Tas, tas. Oh, tas.
Dek, ada. Ah, Adi? Adi Temangan? Iya. Kanan. Yang betul balik je. 12. Orang lewat jam 12. Oh.
Oke. Atasnya lewat. Tar. Nih. Oke. Sorry. Ulang. Baca. Terus ya. Putus sih. Hah? Lah. Nah ya. Lumayan itu, bro. Kenapa ya, Bijak kan? Hah? Nah, info ya. Oke, jadi Sangyang Edar.
Go.